Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan. Nah, di sini ada gurita ya teman-teman. Nah, so ada oseng tumis daun kates, lalapannya ada daun kates sama daun kates. Ada kerupuk juga. Ini ada yang request ya teman-teman. Ini ada seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sambalnya. Wow. Cuci tangan dulu teman-teman. Wow. Ada tukang sayur lewat. Wow. Betul-betul. Mantap. Wow, mantap.
Alhamdulillah. Cukup sekian ya videonya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.